Mu myaka myinshi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugerageza guheza no kwigiza Iran ku ruhando mpuzamahanga. Ariko ubu ngubu amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari guturuka mu biganiro by'ibanga hagati y'impande zombi, aravuga ko hashobora kuba hari gahunda y'uko Amerika izaha Iran miliyari 300 z'amadolari. Iran yita impozamarira no gusana ibyangiritse, mu gihe Amerika yo ivuga ko ari ay'ishoramari. Ibi byakwitwa iki? Byasobanurwa gute? Ngo aho ikaze turebere hamwe byinshi biri kuvugirwa hihishe mu biganiro hagati ya Amerika na Iran kugeza ubu. Iby'amafaranga bimeze bite? Ibiganiro bigeze he? Ngo aho ikaze kuri JTM4 ngende Jean Dudette Mukunde. Uyu ni umushinga w'amasezerano ya Amerika na Iran uri ku meza y'ibiganiro muri aka kanya. Abayobozi bo muri Amerika na Iran bavuga ko bamaze kugera ku masezerano y'ibanze ashobora kuzashyiraho inzira yo kurangiza intambara. Nubwo bimeze bityo, haracyari ibibazo bikomeye cyane bitarakemuka, cyane cyane ku bijyanye n'ubugenzuzi n'ikoreshwa ry'umuhora wa Hormuz. Mu byumweru bishize, abahuza baturutse mu bihugu bitandukanye bakomeje kugerageza guhuza Amerika na Iran kugira ngo bumvikane ku masezerano y'ibanze ashobora kuzarangiza amakimbirane hagati y'impande zombi. Icyakora ibyo biganiro byagiye bisubikwa cyangwa bikadindira bitewe n'uko buri ruhande rwashinjaga urundi gutinza ibiganiro cyangwa kugoreka ibyo bumvikanyeho. Ubu ariko abayobozi bafite amakuru y'imbere muri ibi biganiro bavuga yuko hari inyandiko nshya y'amasezerano iri kuganirwaho kandi kiri kurushaho kwegera ku cyiciro cya nyuma cyo kwemerwa n'impande zombi, nubwo hari aho buri ruhande rugifite uko rubibona. Perezida Donald Trump nawe ntabwo arashyira umukono kuri uwo mushinga. Aya masezerano yaba ari intangiriro gusa y'ibiganiro binini kandi bishobora kuzamara igihe kirekire, kubera yuko kugeza ubu ngubu ibiganiro kuri nucleaire ya Iran byarasubitswe. Mu minsi ya vuba habaye imirwano mito hagati y'ingabo za Amerika n'iza Iran, ibintu byongeye igitutu cyane ku bari mu biganiro kugira ngo bumvikane vuba. Abadiplomate bakurikiranira hafi ibiganiro bavuga yuko uko igihe kigenda kirushaho kugenda gishira nta mwanzuro ubonetse, ari nako umwuka mubi ushobora kugenda wiyongera ndetse n'imirwano ikongera kubura, ibintu byashyira mu kaga imbaraga zose zashyizwe mu nzira y'ubwiyunge muri iyi minsi ishize. Dore ikibazo cyo kwibaza kuri uyu mushinga: uramutse wemejwe, ese imirwano yarangira burundu cyangwa byaba by'akanya gato? Amasezerano ari kuganirwa hashobora gushyiraho isezerano ryo kutagabanaho ibitero hagati ya Washington na Tehran, Non-Aggression Pact. Abahuza baherutse kuganira n'ikinyamakuru The New York Times bavuga yuko ayo masezerano ashobora no kuba akubiyemo akarere kose, harimo no guhagarika imirwano muri Libani. Icyakora haracyari urujijo kuri bimwe mu byumvikanyweho. Impamvu ni uko ibiganiro byabaye binyuze muri Pakistan na Qatar, bikaba bitari byamenyekana neza niba Amerika na Iran koko ziri kuganira ku nyandiko imwe y'amasezerano cyangwa se niba hari ufite ububasha busesuye bwo kwemeza ayo masezerano ku ruhande rwa Iran. Harakibazwa niba abari mu biganiro ku ruhande rwa Iran aribo bakwemeza ayo masezerano cyangwa se niba umutegetsi w'ikirenga ariwe wayimereza ku giti cye. Abadiplomate babiri bafite amakuru kuri ayo masezerano bavuga ko hari gahunda iriho ubu ngubu iteganya guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi igera kuri 60 ya mbere, mu gihe impande zombi zakomeza ibiganiro bishobora no kongererwa igihe. Ku ruhande rwa Iran ariko, bamwe mu bayobozi bavuga ko umushinga urimo itangazo ryemeza ihagarikwa ry'intambara ku mpande zose harimo na Libani, kugeza igihe ibiganiro byo gushaka amasezerano arambye bizaba birangiye. Kugeza ubu umuhora wa Hormuz uracyari inzitizi ikomeye. Kimwe mu bibazo bikomeye cyane bitari byakemuka n'ikijyanye n'umuhora wa Hormuz, inzira y'ingenzi inyuramo igice kinini cy'ibikomoka kuri peteroli na gaze byoherezwa hirya no hino ku masoko mpuzamahanga. Nyuma y'uko intambara itangiye muri Gashyantare, ibitero bya Iran byatumye iyo nzira y'ubucuruzi ihagarara, ibintu byahungabanyije ubukungu bw'isi. Mu gusubiza, Amerika nayo ishyiraho igitutu gikomeye mu nyanja ndetse inafatira inzira z'ubucuruzi za Iran. Nk'uko Amerika ibisobanura, ayo masezerano yatuma umuhora wa Hormuz wongera gufungurwa ku kanya akimara gusinywa, ariko igitutu cyashyizwe kuri Iran kikagenda gikurwaho buhoro buhoro bitewe n'uko urujya n'uruza rw'amato rwakongera gusubira mu rwego rwari ruriho mbere y'intambara. Ku ruhande rwa Iran, abayobozi bavuga yuko Amerika yagombye gukuraho ibyo bihano byose byo mu nyanja mu gihe kitarenze iminsi 30, kandi Hormuz ikaguma ifunguye mu gihe cyose ibiganiro bizaba bikomeje. Iran yacyashimangira ko iyo hamwe na Oman, igihugu gisangiye nayo ubusugire kuri iyo nyanja ya Hormuz cyangwa se kuri uwo muhora wa Hormuz, ibyo bihugu byombi, Iran na Oman, ari bifite uburenganzira bwo kugena niba amato azajya acibwa amafaranga yo kuyinyuramo mu gihe kiri imbere. Perezida Trump we yakomeje kuvuga ko Hormuz igomba gukomeza kuba inzira mpuzamahanga ifunguye kuri bose, nta misoro cyangwa se amafaranga y'inyongera acibwa abayinyuramo. Abari mu biganiro bavuga yuko hari bamwe mu bahagariye Amerika basaba yuko ikibazo cy'igihe kirekire kijyanye na Hormuz cyazasuzumwa mu kindi cyiciro cy'ibiganiro kizakurikiraho. Dore ibijyanye n'aya mafaranga y'ishoramari Amerika ya Iran. Kimwe mu bintu bitangaje kandi bisa n'ibyiyongeye mu biganiro bya vuba ahangaha ni igitekerezo cyo gushyiraho ikigega cy'ishoramari kigenewe Iran.
umwe mu bayobozi ba Iran ndetse n'umudiplomate yavuze ko agaciro k'ayo madolari ashobora kugera kuri miliyari 300 z'amadolari y'Amerika. Icyakora abandi bayobozi bari mu bikorwa by'ubuhuza banze kwemeza ayo mafaranga. Uwo muyobozi wa Iran avuga yuko ayo mafaranga yaba ari muri gahunda yo kongera kubaka no kuzahura igihugu nyuma y'ibyangijwe n'intambara, kandi ko ayo mafaranga yazatangwa ari uko impande zombi zabanje kugera ku masezerano ya nyuma. Mbere yaho Tehran yari yasabye indishyi z'ibyangiritse byatewe n'ibitero bya gisirikare. Bamwe mu bayobozi ba Iran bavuga yuko ibyo byangiritse byari bifite agaciro kari hagati ya miliyari 300 na tiriyari 1 z'amadolari y'Amerika. Abadiplomati babiri bafite amakuru ku nyandiko nshya y'aya masezerano bayise ikigega mpuzamahanga cy'ishoramari International Investment Fund, aho nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zifasha mu gushyira kino kigega mu bikorwa mu gihe amasezerano ya nyuma yabagezweho. Nk'uko abo badiplomate babivuga ba Amerika, ibisobanuro birambuye by'icyo kigega bizakomeza kuganirwaho mu byiciro bikurikira by'ibiganiro. Nk'uko iki kinyamakuru The New York Times kibivuga, ngo birasa nk'aho kino gitekerezo gikomoka ku yindi gahunda yari yarigeze gutangazwa n'intumwa ya perezida ishinzwe uburasirazuba bwo hagati Steve Witkoff hamwe na Jared Kushner, umukwe wa perezida Trump. Aba bombi bazwi cyane nk'abashoramari mu rwego rw'imiturire n'imitungo itimukanwa real estate. Bamwe mu bahuza bakavuga yuko basabye ko hashyirwaho imishinga minini y'imiturire muri Tehran ndetse n'ikigega cy'ishoramari mu gihe amasezerano yabagezweho. Ku ruhande rwa Iran, abayobozi bavuga yuko bo ubwabo basabye bari bahagarariye Amerika ko ibigo by'abanyamerika harimo n'amasosiyete akomeye akora mu bya peteroli n'ingufu byakwemererwa gushora imari muri Iran no kugirana amasezerano y'ubufatanye n'ibigo byo muri icyo gihugu. Muri uyu mushinga w'amasezerano ya Amerika na Iran uri ku meza y'ibiganiro aka kanya, ibiganiro ku kibazo cya kirimbuzi cyangwa se cya nucleaire ya Iran bizasubikwa. Nk'uko umuyobozi wa Iran n'abadiplomati babiri babitangaza, umushinga w'amasezerano uteganya ko ikibazo cya gahunda ya kirimbuzi ya Iran kizaganirwaho mu cyiciro gikurikira cy'ibiganiro. Impande zombi ziziyemeza kuganira ku hazaza ha uranium ya Iran ifite yamaze gutunganywa. Ibyo biganiro bizibanda cyane cyane ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'ububiko bwa Iran bufite ibiro 439 bya uranium ishobora gutunganywa vuba bigakoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Hari kandi na toni zigera ku 10 z'ibindi bikoresho bya kirimbuzi byatunganyijwe ku rwego rwo hasi nabyo bikazaganirwaho. Mu ntangiriro Perezida Donald Trump yari yavuze ko iyo uranium yose yagomba koherezwa muri Amerika. Iran yo yashaka ko igice kimwe kizagabanyirizwa ubukana bwacyo imbere mu gihugu cya Iran bikagenzurwa n'abagenzuzi mpuzamahanga, mu gihe ikindi gice cya uranium cyakoherezwa mu gihugu cya gatatu. Muri iki cyumweru Donald Trump yagaragaje ko ashobora kubyoroshya, avuga ko kugabanyiriza ubukana bwa uranium imbere muri Iran cyangwa se kuyohereza mu kindi gihugu nabyo byakwemerwa. Ariko ejo bundi kuwa gatatu yavuze ko atakwishimira cyangwa se atakwifuza yuko iyo uranium yajyanwa mu Burusiya cyangwa se mu Bushinwa. Nk'uko biri mu nyandiko yasobanuwe n'umuyobozi wa Iran, Tehran yemera guhagarika ibikorwa byayo bya kirimbuzi mu gihe Washington yaba yemeye kutongera ibihano bishya kuri Iran mu gihe impande zombi zizaba zigikomeje gushaka amasezerano ya nyuma. Umuyobozi yavuze kandi ko ibihano Amerika yafatiye Iran kubera gahunda ya kirimbuzi byagenda bikurwaho buhoro buhoro mu gihe amasezerano ya nyuma yaba yagezweho. Ikindi ukwiye kumenya nuko Iran ishobora kongera kubona miliyari z'amadolari yayo zafunzwe. Abantu batatu bafite amakuru kuri uyu mushinga bavuga ko aya masezerano y'ibanze ashobora gutuma Iran itangira kongera kubona amafaranga yayo yari yafungiwe mu mabanki yo hanze. Icyakora ibyo biri ku mpapuro bishobora gutandukana n'iby'impande zombi zizemeranyaho mu buryo bw'ibanga. Bivuga ko Iran ifite miliyari hafi 24 z'amadolari yayo bwite zifungiye mu mabanki yo hanze y'igihugu. Ubutegetsi bwa Iran, Tehran, bivuga yuko ibiganiro bifite icyo bivuze bitashoboka mu gihe ayo mafaranga atararekurwa. Iki kibazo ni kimwe mu bishobora guteza impaka zikomeye cyane kuri Perezida Trump kubera uburyo yagiye akunda kunenga cyane wahoze ari Perezida Barack Obama. Mu gihe cya Barack Obama, Amerika yohereje miliyari 1.7 z'amadolari ya Amerika muri Iran mu rwego rwo gukemura amakimbirane yari amaze imyaka myinshi no kugira ngo habeho irekurwa ry'abanyamerika 4 bari bafungiwe muri Iran. Abatavuga rumwe n'iyo gahunda bayise pallets of cash. Ibi ngibi bikabisobanura ko Amerika yahaye Iran amafaranga menshi mu buryo butavugwaho rumwe. Mu gihe Trump yaba yemeye ko harekurwa amafaranga aruta kure ayo Obama yigize kurekura, ashobora kwibasirwa bikomeye cyane biturutse ku bamunenga ndetse no kubashyigikiye umurongo ukakaye kuri Iran. Ikindi kandi kwa kwivuguruza gukomeye kuri Perezida Trump. Ni mu gihe kandi uyu Trump ari umwe mu bategetsi ba mbere ba Amerika bahora bavuga yuko bazi kugirana amasezerano akomeye kurusha abandi niba atari we wenyine.
niyo mpamvu Trump yabwiye abamugira inama y'uko atazashyira umukono ku masezerano ayo ari yo yose yasobanurwa nk'aho Amerika iri guha Iran amafaranga mu buryo butaziguye. Kubera iyo mpamvu ya politike, ikipe ya Trump iri gusuzuma uburyo ibindi bihugu byafasha mu kurekura ayo mafaranga. Muri ibyo bihugu harimo Qatar ishobora kugira uruhare mu gutuma amafaranga ya Iran afungurwa. Nk'uko biri mu nyandiko iri kuganirwaho, ayo mafaranga azagenda arekurwa buhoro buhoro uko ibiganiro bizagenda bitera imbere. Iran yo ivuga ko yifuza kubona nibura miliyari 20 z'amadolari mu mutungo wayo wafungiwe mu bihugu byo hanze mu burasirazuba bwo hagati. Wakoze cyane kuri kino kiganiro, na Jean Dieu Tumukunde. Tubwire muri komenti uyu mushinga urawubona ute? Reka dusubire mu bindi biganiro.